Oman adeshime mama kwaba ediba attention TV so eyamwa mo piesie muchocho muncho muda chehima ena madin de wo makonyam ene me be prove sem no seku sem we de ene yesofo bi se na fo ma che wo don pabo ne sisu ebe te se super glue na tal wan se adofo no bu hotel no se ne onwa he wo de na sie kura na o tede na o pese wo pie de obi ahu se wo na wo de on net so na on ne twempena no sa na ne nsem na eba beye wo be kas ene nsem ne die hey me start ye media dwuma sem we de he bro me so me hu be da Ghana industry Muamudoba mbiswa eti makonyam umpom eti sen abrabo kosen meda obo ade na sese ode eda se ache me na de bia metimi sorry efri me fie na metimi animu edi empunimpu ewo attention TV so abrabo bia wo bobia na hu se dachi onsoma ebepie enkan bi da ese me kra abrabo imi beja ebinim emprepi na ebinim ekanesa abrabo wa meja ebinim kosoa na kokko wanim na onsoma ebepie awon me de enhia ekwe emamia engineer producer editor and on one engine feed no one ene hoye bibia ewuchi meda wase nyame ensura me ba osi ye ne se ebeye ye sometimes kwa mabem etime buns na nkwahye na o kan bi ehwe meda na se ewo mpempenso a odi me edring ene asembe na eda epon so a me no ye ba be wono entwehwe de ye wa ha ekrom ha na Wizkid efri ni krom ebebo show ewo Accra Endra anopa na ye wo ha ye ababa wa bi because ababa wa be fela Makafui me medical era isa se konkon ho se ye debe ye Ghana fo de ni me de Ghana fo na se me kan o se konkon ho so mo ye debe o mo de o mo nye debe o mo enim wa ha be chiro ewo ni page say today I don't want peace the Ghana for send you won't pay peace and the answer ana today you don't want peace. Fela Makafui ana oni medical e dey na esi wo fia na ya dey ntokwa bi course ana obi di poma bi abo obi tiri no mumpe peace ya na ana na Ghana for kan ye dey nim de ebe nti obetro sa de no ewo the page egusu yenso ye gbogbo hu de na ba ye e dey na ekoso wo oni medical ntam bi ma oso ho ni on peace na efia de na ekoso efia ehuru ana na efia ehuru de na myenkope esuo bi de fa ye de fa medum eja no wo oni medical for oni medical efie sa na enye oni medical Wizkid issue na obebo ewo enkran ekrom ha ne de ensem ekọ so enema ekọ ewo ase yeko Twitter nkrofo bebre atworo ensem afa sa comment na obe make enche se de enim se bibi keke na ye de be ekoso adepa enkwasi addressing say enche se Fela Makafui atale na ohye ediko show na se no na Instagram for say eden kwasi address nyame na me kan adepa na eka na se wa tweet ewo Instagram o say nkwasi addressing say nyame na me ka o say atare na Fela Makafui ehye ediko show na se die ese wani nche se ye ka chiro I say oshatale tamate konfo kwa de bo no nyimbi o say I say oshatale onye debe onhye atawe ke say see me through anka sanka so ba ware fuo a wutimi hye atawe we e de ko show ase a wosan wo ba efutu bai e na wo de be ma oba no enyem na me kon eye Instagram fo e na kon mo asem he me na natilimpa cho me de atawe ni me hu na me hobi ne mo ka na me de tu dwa wa attention TV so ama mahwefo ni matiefo nyina hu se ne ekoso wo Fela Makafui ablabom eni he se wo shentale bia ka dress anyhow oba wale fo sorry ya na wo kom atawe ni de Ghana fo se enye eye erapenie era entrese wasori anopa na akotena hwehwem na wafa makeup anase wafa powder na already twu ni no ahye eyelash na abeka wanu go no ahye hye woni so da bi oba papa ni de wudi free efie e de call abonten na ehia wa omutim kasa oba we de daache minyane wo me fie na me ware na me de ne kotena se a ema na ye be wo no munyina benya good impression about omo emada na nye oba bia keke a wusi abonten ahata no aye oni makeup da bi Ghana for say enye eno na ye oba papa Mummy unko hweye register so aba be tweet ewo Twitter ene Instagram waka asem bi afa on o se
adepa ne amode ye fele Makafui na ite se mo ne no personal issue bi adai otena ware ase nti se wa dress sa dressing we dia mo no efa mo ho bai se ni kunu empa nka fele Makafui dressing nka we fa free fie anye de bai manye bia dressing na panyi wo fie ho nti o ye de bai ohun ye ona de ne ho na so ware we dia fi na ware ase a efa mo ho ndo ogidi se o wo show base mi na wa hye na tawe e na o de o ton ne ho e wo show base nim se na ebe de be tono e wo show base nim tim pam chow ai se mo ne no personal issue bi so what is tim pam chow mo mra fom na mo de wi am na aba wa no be de be e be kasa mo ne kasa bibia se an ke sakoye so it's so personal what is in Ghana for munya nya mo ye de mo ka kire ababa wa no me de mo be se ya e na tele me bi so a etima gom e na magege adamu University say Christmas ya ye koye pamochewa mobrohufo edan no nti yesere ma watawe bi a wahya ompene bi akosha tawe bi e chill kradodo wo yi akotwache bo ho betwa eja atum University say wosew enhye watawe no sere wa fabre no odi bema mobrohufo empabo enyo bibibia yesere wa fabra na obeje amam eya mosonfo na natili enene mede ne etwagu e wo Ghana e de ebrem no makra mo da se ne yesan ebebo impunumpu e wo attention TV so medamase